Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Marian. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dua atawanen nga agdenden na kami kini Kenneth a nobyok kas agasawa. Adamatan natalged at trabaho mi. Ngem saan latakano a nakasagana iti panagkalay sami. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marian. Diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Maminano ka di nga ibagakan ka? Asa anak pa anak sagana, Marian? Anya nga ron di makagapo, Kenneth. Nahustuan tan iti edad. Awan mo't parikot no maipapan iti kwarta. Taadamat na talgad at trabaho ta. Apay ay adagulit ka. Sa anak nga rod anak kasagana, kunak lang nga rodin. Kastalatan? Kastalatan akanayon ti isungbat mo kanyak? Aglisi ka man kit di iti dalan. Di mo dadalan ti aldaw ko. Tadapay trabaho kita. Saan ka mauawatan, Kenneth? Ita nga addan urnong ta. Ibagamkit din asaan ka nakasagana. Wano? Agsardan kan. Adati, Di mo urayan ang makapungtutakan ka. kastoy ka diti kayat mo. Ti agdandan na talatan, itilaksid ti kalaysa. Abay nagkabil ka. Saan ka mo takasta idi, Kenneth? Anya ayamanen ti saan nyo anak kinaawatan ka ni Kenneth, anak ko. Masansan moten ti panagapayaw. Diyak namin maawatan. No apay adi na kayat ngagkalay sa kami, nanang. Adamot na natalgad at trabaho mi. No saan pa'y anak kasagana, di mo pilitan. Narigat no agkalay sa kayo, ang mapilpilitan laang ti maysa kada kayo. Kaanon to, nanang? Agpada kaming agtawan iti 30. Ay kat dumteng to siguro Diyak la maibaga no kaano. Sabalit agparparik na kanyak, nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan. Kasano, no adagaya man sa bali a babae iti biyag ni Kenneth. Kat iso ti makagapo, no apoy adinak kayat nga ikalaysa. Ay na, anak ko, di ka ko maagdanag. Kanayon mo't nga agawid ni Kenneth dito'y balay. Oh, Kat, kumusta nga Marian? Nalpas mo ka din ti report nga impaaramid ni sir? Carl? Oh, anya? Pasensya kan, namjak pa'y nalpas. Hoy, anya nga min aya ti pakaburi-buram. Dakkel nga ron ti parikot ko. Hoy, kastalatan akanayon ti rason mo. Anya langan ti ibaga ni sir ken ka, no maamuan na, asaan mo pa analpas ti impaaramid na. Kat idi pa'y last week nga impaaramid na ken ka. Tulungan nakman kit di. No sa anak lang ang maasyan ken ka? Ala ka din. Tulungan na kun atap na malpasan. Naka-order akon iti kapita. Agkapi ka pa'y Oh, anya manen? Jakon amo no niya ti aramidag, Carl. Anya manen aya ti parikot mo. Aging ga ita, saan lata akayat ni Kenneth nga agkalay sa kami? Anya? Kat mo nabayag kayo nga agdanden na? Dayta nga rudkat. Iso akayat ko nga agsimpa kami mat kuman. Ta saan mo't amabalin nga agdandan na kami latan itilaksid ti kalaysa nga aginggat inggana. Amangan mat no... Ay, Amangan mo't noan niya. awan. Lipat mo dyan bagak. Ibagam ket din. Okay aklaang. Kwa, best. Amkek, nga amangan no adda sa bali a babae ti biyag na.
Isu adi na kayat nga ikalay sana ka. Tapno nawayada. Kastamot lang ti atap ko. Iso adi na kayat nga agkalaysa kami. Tapno maaramid na ti kay kayat na. Mismo! Ada ko nanang. Pasensya kayo no narabyanak. Ay, okay lang, anak ko. Ni Kenneth, Adan iti sila diyaw. kunaklakit din no saan pa yan nagawid. Ay, kasangsangpet na lang itay. Agyaman ak nanang. Sige nga rod, tasumura ka kon iti silad mi. Nay, saan ka kadi amangan? Sa anak amabisin nanang. Nagkape kami ngamin ka ni Carl itay. Marian, mabalin ka ding agsarita ta. Anya ka di ti pagsaritaan ta, Manong Noel? May papan ka ni Kenneth. Apay ni Kenneth, Manong Noel? Nakitak ida iti babae na itay. Nagmayat nga ron ti kakatawaan da. Nagsweet da bay. Anya? Ading ko, di mo manen ibaga asaan mo apat yan tinbagak. Saan? Saan apod no dayta, Manong Noel? Hello, Carl? Hello, Marian. Sa dino ti ayan mo? Itay pa'y asap sa pulan na kan ni sir dito'y office. Anda ka no ipaaramid na kan ka. Saan nakasumrak itabes? Maditiriknak. Ha? Pakibagamlaangan ang maditiriknak. Iso asa anak pa'y asumrak ita. Sana bale, sumrakak intun bigat. Anya? Si kapay laang timakam mo amang ipalawag ka ni sir. Bes. Apay, awan trabahom ita, anak ko. Anyat orasan ngam nakatugaw ka pala dita. Sa anak asumrak ita nanang. Na, apay ngay. Maditiriknak. Nay, anyat marikrignam aya. Nadagsan nga rod ti bagik nanang. Kayat ko ti aginana. Agpudno ka man, anak ko. Adda ka di manen saan nyo anak kinaawatan ka ni Kenneth. Ha? Ay, awan nanang. Sigurado ka. Uwan nanang. Okay aklaang. Alang rod. Aginana ka no maditiriknam. Ayaban kan tulaangan. Apaman ang makaluto ah. Agyaman na. Tanakisinara ka kanyak dito'y park, Carl. Una, tamadanagan ak unay kan ka. Hoy, unay mat ngaminan tinobyom. Diyak amo na niya ti aramidak, bes. Aglalaw ti mapampanunot ko. Nupudno man ti imbaga ni manong mo. Rumbang laeng ang makiwin naswas kan kwana. Diyak ka baalan ti makiwin naswas ka ni Kenneth, bes. Nga uray saksaktan na ka? Ay, no siyak ti sika. Amangan no idi pa'y nga insinak. Carl, Sa anak amang rabrabak, Marian. Awan ti masakbayam iti kasya a klase ti lalaki. mabalin ka ditag sa ludsod, Manong Noel. Anya ti saludsudam, ading ko. Sa dino ti nakakitaam kadak Kenneth, kan ti babae na idi na minsan nga aldaw. Nukas ta, mamati ka kanyak. Uwan manong, kat pangaasim, taibagam ko mano sa dino ti nakakitaam kadakwada. Apay lang anas kan amaamwam no sa dino. Kayat ko nga minapanagnakan, nupod no ti indanon mo kanyak, manong. Sige ading ko, nukas ta lang gayam. Ibagak kag ka no sa dino ti nakakita ak kadakwada. Ay, anak ko. Amangan mo't no maisagmak ka iti dayta a planom. Saan nanang, agan-an nadak. Apay nga min no kumprontarem lang ti asawam. Saan nanang, am-am mo yun ni Kenneth. Saan nga agpod no dayjay, no am mo na nga awan ebidensya tayo. Agam, siyak ti madanagan para ken ka, anak ko. Awan ti rumbang apagdanagan nyo, nanang. Saan akon nga ubi nga basit? Kahit,
Asino nga rod ti kadwam? Ti best friend ko, ni Carl. Ala anak ko, agan-anad kayo nga rod. Sa dino ti papanam, Kenneth, nakapalas ka mat. Ada napatag nga ramidang edi opisina ita, Marian. Day off mo ita sana ya? When day off ko ita, ngem adda emergency di opisina. Isuanas ka na mapanak itamat lang. Okay. Nasaya, tamawatan nak. Mabitlaang. Apay adi mo mat insuot ti uniform mo. Sana bale? Sanak mo't nga agbayag iti office. Kasta ka di? Awagan kan tolangan, into nagawid akon. Awagan tarupam. Oh, napauli magkamit. Okay ka kadilaan, Marian? Uwan. Okay aklaan, Kenneth. Adala na lagip ko. Marian, sigurado ka kadi? Adito'y tinagturungan ni Kenneth? Uwan, sigurado akal. Makitkitam ka di day ta nakaparada alugan iti sangwanan ti basit abalay. No saanak ngagbidot? Lugan ni Kenneth dayta. Husto ka. Lugan ni Kenneth dayta. Kat atapag at ibabae na ti umay na sukunan. Bes, aglamang tapay. Ang mga numakita data. Saanan? Saanan na masapol ng aglamang ta? Aguray talaang ditoy. Sigurado ak arumwardan tumot laang inton madamdama. Uy, siya akong ti madandanagan. Anya ko matipagdanagam. Kasanon, no kabilan na kamanan ni Kenneth. Padasan na. Tas saan akon nga agdwa-dwa amang ireklamo kan kuana. Agyaman na, tasinukon na, babe. Siyempre mat sa dino ti kayat mapapananta, Rebecca. Si kanti makaam mo. Tinapatag, kadwata. Okay. Babe, gaya ma. Marian. Juan, siyak na rod, Kenneth. Di mo namnamaan anasurutan ka niya. Si kakaditi bagbagan ni Kenneth, aka-live-in na. Hoy! Di mo gamden apagsawan iti dakas ti best friend ko. Taadayo ang napimpintas ngam iti sika. Talaga? Aping nga rin ang nagsapol ni Kenneth iti sabani. No napimpintas ti best friend mo. Isukat iti nang isukatam kanya, Kenneth. Isukat iti makagapuno apay adi mo kayat nga agkalaysata. Tapno nawaya kayo iti daytoy ababae. Saan, Marian? Agpalawaga. Awanan ti rumbang nga ipalawag mo. Itamot laeng agsinatan. Diyak impagaro pa maaramid ni Kenneth ti kastoy kanya, Bes. Di ka nagsangit, best. San arumbang asangitam ti kasdi a klase ti lalaki? Nagsakit. Maawatan ka. Nga maawan ti maaramidam. No saan asika ti ayayatan na. Narigat matlaang no ipilit mo ti bagim kenkwana. Taamangan no si kamot laang ti masaktan iti udi na. Kayat kundi mata. Hindi ka agsawi iti kasta, best. Patipkaram ka di ti pakinakam mo. Tay kinunakitayan. Saan ama ikariday jay a Kenneth para ken ka? Pagyamanam laangan tanasapsapaan amwam ti pudno. At ibagakan ka, Marian. Sigurado ak amakla at ka iti ibagak. Anya mananday takal. Agkalay sa kanunda Kenneth kan Rebecca intun umay abulan. Atoy, invitation letter. Kasta ka di? Good for them. Saan ka masakitan? Apay ko mamasakitanak.
May sa atawanan tinapalabas, bes. Naka-move on ako na niya. Uy, nasaya at ano kasta. Kat, anya ti planom. Mapan ka iti aldaw ti kalaysada? Of course! Invited dak, isu ama panak. Si Kangay. Apay ket dinasaan. Oh. Congrats, Kenneth. Agyaman ak Marian, kumusta ka? Nasaya at aklat tamat. Sana na nasakit tinaka mo kanya. Si Kaket Dimad, napalabas ang dayjay. Nalapit asaan adang tati na ituding para ititunggan maysa. Isa na pasamak ti kastoy. Agyaman ak tamaawatan. Sapay ako matamasarakan matan ti lalaki aparakan ka. Ne. Di nakarakupan, Kenneth. Ang mga makita na ta ni Rebecca nga asawa. Pasensya ka, Marian. Maragsakan aklaan. Taimay ka iti kalaysak. Inaklon ko ti amin kat saan kon nga inpilit ti bagi kini Kenneth, Mr. Lonely. Tadyak kayat asyak ti makagapo iti sanda pagkinawatan kini Rebecca. Single aklata nga aging gaita. Ngem makunak anaragsakak met. Alakastan katagyamanak. Tuy pagayam mo, Marian. Marian, pagayam ko, agyamanak met iti daytoy apakasaritaan. Iti banag ni ayat, at daragsak, at daliday. Kat nasken ngagbalin ka natibker, kan nakasagana, amang saranget, iti ipaay na aliday. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marian, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.